bo mu Kamanyura barahunze tayari ngaba baraje kuri boda. Kongomani bose bavuye muri Kongo, bose barahunze kabisa. Kamanyura barayirashe fo. Ngaba bose barahunze direct, ngaba baraje mu Rwanda. Kongo iratashe, ngaba bose baratasha abakongomani. Hano nuko bareka bagataha kabisa. Ko rero mwamaze kubona ibiri kubera ko muri Kongo bitoroshye, ntabwo byoroshye kabisa. Ngira ngo mwabonye yuko abaturage bari gukomeza guhunga, bivuga yuko hari abari guhungira mu Rwanda no mu Burundi mu duce tugiye dutandukanye. Muri Kongo rero cyangwa muri aka gace bita Kamanyora hakomeje kuvugira amasasu ateye ubwoba. Gusa icyo abantu bakomeje kugarukaho biri kwibaza ati ese ko twabonye amasezerano basinye agamije kugarura amahoro hagati y'ibihugu byombi, hakaboneka umutekano, kubera ko bivugwa yuko igihugu cy'u Rwanda gikomeza gutera ingabo mu bitugu M23, hanyuma bajya gusinya amasezerano tugasanga bakaba bari aho bari gusinyira amasezerano, nyamara ku kibuga cy'imirwano ibintu byakomeye. Ibi bintu bimeze gute? Ari nabyo umunyamakuru ejo yababajije, gusa igisubizo cyatanzwe icyo gihe bamushubije yuko bitari nonaha, ariko ariyo nzira cyangwa biri hafi kuba. Hafi rero ntiwamenya ngo ni hehe. Abaturage rero bivugwa yuko hari kuraswa ibisasu biremereye mu duce turi mu majyaruguru ya Kamanyora, cyane cyane ahitwa Kaziba. Hano hitwa Kaziba ngo ari kuvugira amasasu ateye ubwoba. Ari nabyo ngira ngo tuze kureba ese aho hantu bimeze gute. Abaturage rero bari kugerageza guhunga, kandi bivugwa yuko M23 ubundi yafashe kari agace ka Kamanyora ikakagabanyamo ibice bibiri, amajyaruguru n'amajyepfo, ubwo barakigabanyije. Bivugwa yuko rero abarundi nabo bari kugerageza gukumira yuko M23 yinjira muri turiya duce nyine twa Uvira kugira ngo itahafata. Ku kibuga cy'imirwano ho rero ibintu bikomeje kugorana cyane. Bivugwa yuko hakomeje no gushyirwaho za ngamba z'ubwirinzi. Abasirikari bari ku rwego rwa cyangwa ku ruhande rw'u Rwanda bakomeje gushyiraho ingamba z'ubwirinzi, nk'izo gushyiraho nka za zindi twabonaga igihe bafata umujyi wa Goma, zo gusama ibisasu kugira ngo bidaturikira ku butaka bw'u Rwanda, kugira ngo bakomeze barinde abaturage. Umutekano urakomeje. Gusa muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu hari indi video tubonye y'ukuntu bikomeje kugenda muri iriya misozi ya Kamanyora. Ngira ngo ari naho turebe, iri kuba aka kanya, iri live, aho ibintu bikomeje kugorana ku kibuga cy'imirwano. Ndagira ngo rero twihute turebe ese ibintu bimeze gute. Umutekano muri ngira ngo muri kugenda mubabona ku mashusho uko bigiye bimeze. Aha ngaha rero uyu munara mureba niwo ingabo z'abarundi zimaze gutera igisasu, aho ngo ku munsi w'ejo ku itariki 4 hari hiriwe imbunda ikomeye ya M23. Hanyuma ingabo z'abarundi zikaba zateye igisasu zigira ngo iyo ntwaro iracyahari, kuko yari iri kurasa abarundi bamereye nabi. Hanyuma ziza gusanga M23 yahimutse ikajya mu tundi duce. Hariya rero bahateye igisasu gikomeye cyane kizwi nka misile, ihita isenya cyangwa se yangiza uriya munara muri kubona wa Vodacom. Imirwano rero irakomeje, abaturage batangiye guhunga, bamwe berekera mu duce tumwe na tumwe two mu Rwanda baciye ku mupaka wa Rusizi. Gusa ubwo meya wa Rusizi yabigarukagaho, yavuze yuko umutekano uhari, cyane ko ingabo z'u Rwanda ziba ziri maso, zigenda zikoresha ubwirinzi bugiye butandukanye kugira ngo zihoshe ibisasu bishobora kuza mu Rwanda bikangiza abaturage. Murabizi ntago imirwano iri kuba nka gutya. Ngira ngo murabizi ubwo M23 yafataga Igoma, ibisasu bimwe na bimwe byajyaga birenga imbibi bikaza mu Rwanda, gusa hakajya haboneka ubwirinzi bugiye butandukanye, bigapfubira mu kirere cyangwa bakabirasa, bagashyiraho ubwirinzi bita bifatirana bitaragera ku butaka bw'u Rwanda, ntihagire uwo byangiza. Rero abakongomani cyangwa abaturage bo muri kiriya gihugu, by'umwihariko abatuye mu duce twa Kamanyora, batangiye guhunga berekeza mu Rwanda hano ku mipaka ya Rusizi, abandi bajya mu Burundi, mu rwego rwo kwirinda ko byabangiza. Intambara murabizi ntago yabura kwangiza
abaturage cyangwa n'ibikorwa byabo. Imirwano yo irakomeje ku kibuga cy'imirwano, ntabwo byoroshye. Gusa abantu bari kubihuza n'uko aya masezerano twabonye Washington yasinywe, bakibaza icyo ari bukemure. Twe turahari kugira ngo tujye kureba uko bimeze. Murakoze mudukurikire.